kadushimira. Reka mwite umugore udasanzwe kuko abagore nk'aba babayeho mu mateka ya Afrika n'abagore batatu bonyine. Yitwa Liyetona Angeline Ndayishimiye, umugore wahetse ibiturika akanyura mu ishyamba ry'inzitane n'umugabo we Neva, batazi ko bashobora no kubana cyangwa se ashobora kuzaba umugore w'umukuru w'igihugu kugeza kuri iyi tariki. Liyetona ni ipeti ritoroshye kuko rigirwa n'abofisiye, icyakora mu bofisiye rikaba ribarirwa mu mapeti mato. Ni ipeti ribanzirizwa na second lieutenant cyangwa se suriyetona, hagakurikiraho liyetona nk'uko twamuvuze, hagakurikiraho captain, hagakurikiraho major, hagakurikiraho liyetona colonel, hagakurikiraho colonel, hagakurikiraho brigadier general, hagakurikiraho major general, hagakurikiraho liyetona general, hagasoza general. Hari byinshi bigiye kugutungura utaruzi kuri uyu musirikare w'intarumikwa, kandi aha ni ugiye kubimenyera. Ikaze, njye nitwa Eric Ratu. Angeline Ndayishimiye ku mazina ye hatariyongeraho iry'umugabo we ngo yitwa Angeline Ndayishimiye, yitwaga Angeline Ndayubaha. Yavutse ku itariki 12 Mutarama 1976. Yavukiye mu gihugu cy'u Burundi, arahakurira, arahiga ndetse ahasoreza amashuri ye yose. Uyu ni umugore wiyubashye ariko ucisha bugufi, kurya ajya acishamo amwe mu mashuri yizeho akayasura, ajyanye ubufasha bwinshi akanacishamo agacinya akaziki ari kumwe n'abana bize kuri ibyo bigo. Dushimira abagenzi bacu bakongomani, tubanyereza cyane, tubashira twakegurukira. Yo amashi ari karatamba ngo bigome, amashi mugumirize, amashi 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 amashi. Zamura twenga twenga abasha no kuri yo bijukira pazapa kugira siporo batarari kwandikira biva byiza cyane, kadushimira. Hayegereye twashimira cyane, tubakegurukira rwose. Hello hello fondasiyo mugira neza, tubashimira cyane. Numugore kandi uharanira ko bagenzi be b'abagore b'abakene bari mu gihugu cy'u Burundi bashobora gusezera icyo cyiciro barimo cy'ubukene, bakaba bakungu nk'abandi, abaha ubufasha bugiye butandukanye, anabakangurira gukora gasport. Kuramba bitangwa n'Imana kandi bitangwa n'ibikorwa umuntu agendera kuri inosi. Ibikorwa mpejeje kurangura kandi nkibandanya ni ibikorwa niyemeje mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 50 y'amavuko. Ubundi navutse mu kwezi kwa mbere, ariko umwaka wose wahariwe yubire inzahabu. Rero narimvuye nti jewe sino gira yubire njyama neza, hariho abandi bantu mu kibano abo nshoboye gushikira, mbanze ko baryama ku kirago, baryama hasi, ndavuga ntireka nabo ndabahe akantu kotuma banezerwa, umubiri wabo uruhuke neza kandi uruhukire basaze neza nabo nyene. Uyu mugore avuga ko yabanye n'umugabo we mu rukundo rudasanzwe kugera naho binjiye mu ntambara, bombi bakajyana. Intambara yatwaye imyaka 11 nyuma y'uko witwa Ndadaye yaramaze kwitaba Imana. Iyi ntambara yabaye kuva mu mwaka w'1993 kugeza mu mwaka wa 2005. Yari hanganishije ingabo za leta ndetse n'indi mitwe y'iterabwoba yari iri mu Burundi, irimo FDD, yarimo General Ndayishimiye ndetse n'indi mitwe myinshi yahuriraga kuri iki gikorwa. Mu kiganiro uyu mugore yagiriye ku muyoboro wa YouTube witwa Umukubito TV, bamubajije niba yarasuye umugabo we ku rugamba cyangwa se niba yarabanye n'umugabo we ku rugamba. Uyu mugore yavuze ko atari butererana umugabo we ku rugamba, ahubwo yabanye nawe. Akomeje abwira abantu ko nibajya bamubona ari kwisekera n'umugabo batazajya bagira ngo ni ibihe by'ubu, ahubwo babanye mu bihe bigoye, mu bihe by'intambara ziteye ubwoba. Uyu mugore yakomeje avuga ko akazi gakomeye yakoraga ubwo yari ari mu gisirikare kwabaga ari ukugemura imyenda no gutwara amasasu ayashyira abari bari mu gisirikare cya FDD, ubwo ni inyeshyamba zari zirimo n'umugabo we. Hariho ibikoresho bijanye n'urugamba nakira nkabika nkabashira iyo bari.
Uyu mugore ibyo byo gutwara amasasu yabikoraga atarajya mu gisirikare neza. Nyuma yaje kubona ukuntu urugamba rukomeye ndetse rukomereye umugabo we, ahitamo nawe kwinjira igisirikare, atangira kwitoza gukora imyitozo idasanzwe, birangira nawe abaye indwanyi karabutaka. Ibi byose yarabikoze kugera muri 2004 ubwo ibi yabivagamo akajya mu yindi mishinga nko gukora ku kibuga cy'indege Air Burundi ndetse no gukorera umushinga wa Sobugeya. Muri 2005 Perezida w'u Burundi yahise aba perezida, ubwo uyu mugore nawe yahise ahinduka first lady ako kanya. Uyu mugore yaramaze guca agahigo k'abagore 3 bonyine muri Afrika babashije gukora ibintu nk'ibye. Umugore wa mbere ni Mary Ayeni Mayadi wo muri Sudani y'Epfo. Uyu nguyu yabanye n'umugabo we ku rugamba rwose, bose barwana. Bigeze muri 2018 azamurirwa amapeti aba Major General. Ibi ngibi byaje gutuma ari umwe mu ba first lady bake cyane bari bafite ipeti rya general. Umugore wa kabiri ni Angeline Ndayishimiye wakoze igisirikare mu buryo bukakaye kandi buteye ubwoba, akaza kuba liyetona nyuma kisanga yabaye first lady mu buryo butunguranye. Umugore wa gatatu ni Ndumbuya wo muri Guinea. Uyu nguyu mbere yuko aba first lady yari yarabanje kuba umujandarume mu gihugu cy'Ubufaransa. Ibi nabyo byaje kumushyira mu bagore ba first lady babanje kujya mu nzego z'umutekano. Kugeza kuri ubu Angeline Ndayishimiye ndetse na Evariste Ndayishimiye bafitanye abana 6. Abana bamwe na bamwe bagiye bababyara mu bihe by'intambara, ariko arihangana arabikora. Ni umugore utuje kandi agira umutima wo gufasha. Reka mbashimire, nitwe Rikiradu. Nizere ko mwakanze like mugakora subscribe kugira ngo mujye mubana natwe ku Dushya Kingdom. Imana ibahe umugisha.